بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم haray musidɓe julɓe tedduɓe musidɓe aynituɓe oɗo mbodo sutiɓe nde ɗo yewtere eɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala yettore nde o handi e yettede eɗen jarnamo jarore nde o foddi e jarnede eɗen duwano annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam miɗo toro Allah tabaraka wa ta'ala yo jaɓan en fo korkaji men ɗin o jaɓana en du'aji men ɗin o jaɓana en sadakaji men ɗin e huntariji men ɗin e du'aji ko wonɗen wadde e nden nduɗo lewru teddundu barkinandu haray musidɓe julɓe tedduɓe sutiɓe lanka mbodo ɗo miɗo toro Allah tabaraka wa ta'ala Allah yo juldandu ndun daro e dow meɗen e jaam Allah tawna en iidire nden o tawna en kadi suumayeje hewɗe aroyeyɗe ɓawo nduɗo suumayeru ndu horuɗen ɗo so tawi ɗon feƴƴi haray musidɓe julɓe tedduɓe miɗo faala en findintinde haqqillaji ɗin e bange nde ɗo toɓɓere muudo on ko wiyete kon zakatul fitri oɗo muudo ko wiyete kon zakatul fitri haray yimɓe ɓen no ɗuuɗi ko landoto e bange mu'um yimɓe ɓen no ɗuuɗi ko humpa e mu'um yimɓe ɓen kadi haray no heewi ko heɗiti ko yewtete e muɗum ɗum noon haray accugol ha hunde nden fewndo ma ha nde feƴƴa wowla fi mayre ɗum ko yeɓugol gandal ngal noon li kulli zamanin maqaluhu wa li kulli makanin maqal sa'i be no mari ko yewtete e makko nokkure be no mari ko yewtete e muɗum haray gila hande fewndo ɗo kaka virage sakkitoro lewru sumaye ndun wonɗen haray ko hana andintinede ɗo ko yimɓe ɓen hana findintinede e muɗum ɗo ko bange idire nden e bange piiji ko humodiri kon e idire nden kon wano ko wiyete kon muudo on e wano ko wiyete kon yaltugol ngol ka salli kene e ko waywa muɗum eɗen toro Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah ɓeydan en cellal e fiira e feere no wawen etirde muudoji ɗin Allahu tabaraka wa ta'ala no yewti fi oɗo muudo o takkidi ɗum e juulugol iidi on o wi qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fa salla firoɓe goo e firoɓe qur'ana ɓe wi qad aflaha gomɗi malama man tazakka o wiyaɗo ɗo laaɓima laɓɓintinike ma ko wiyete zakki ko bimana ko on neɗɗo etuɗo muudo on wa zakara sma rabbihi o janti inde jawma makko ñande weeti tawi nden ñande ko juldere fa salla o juuloyi ka salli kene ɓaawo almami makko on darɗe ɗiɗi iidi juuleteɗe ɗen o heeɗi khutba on heɗo ngeli ka juma sharia on ko waɗi si tawi yimɓe ɓen ari juulugol juma koye ɓe heɗo khutba on ɓe juula noon darɗe iidi on ɗiɗi jarɗe juma ɗen ɗiɗi amma ka iidi ko darɗe ɗen ɗiɗi juulete si khutba on heɗe ko ɗum waɗi haray tuuba liman salla wara'a imamahu wastama'a ila khutbatihi laaɓal e moƴƴere wodani on neɗɗo mo andanɗa hoorema o ari o juulidi e imam makko on o juuli ɓaawo almami makko on darɗe ɗen ɗiɗi o ƴetti tan makko on kadi o jooɗike o heɗitike khutbaji ɗin ɗiɗi oɗo himo mari malal molanangal ka Allah tabaraka wa ta'ala si garti e aya on qad aflaha man tazakka gomɗi malama on neɗɗo zakkuɗo ay laɓɓinɗo hoore mum laɓɓini fittandu mum laɓɓini dewal muɗum wa zakara asma rabbihi o janti inde jawma makko nden fa salla o juuli iidi on ɗum ɗo ko firo e firoji firoɓe alqur'ana naafi haray no woodi toon kadi firoji goo kadi ɗi wona ɗi ɗo kono eɗen andi ngoɗo firo ko lollugo andago ka tafsiruje mawɗe haray neɗɗo on oɗo muudo ko wiyete kon zakatul fitri Allahu tabaraka wa ta'ala o sunnini ɗum ma o waɗɗini ɗum e dow sunninande e dande kala julɗo mo andanɗa hoorema heeɓi feere ko etete muudo kon wonande on neɗɗo heɓuɗo ko etete muudo kon Allahu tabaraka wa ta'ala waɗi ɗum e dande makko zakaran wa untha gorko e debbo ko ɗum waɗi jomiraɓe gande ɓen ɓanginani en wonde annabijo sallllahu alayhi wa sallam
ɓe holli wonde hay bobo jibinaɗo ka galle julɗo on ñande weeti tawi nden ñande ko juldere nden ñande iidi nden ñalande iidi nden ado yahede ka salli kene juuloye arte kala bobo jibinaɗo ka galleji islam on ɗon bobo o etante muudo. haray muudo on wona horuɓe ɓen tun woni ko etante horuɓe ɓen, etane nawnuɓe ɓen, etane boboɓe ɓen, etana sonnaɓe ɓe wawari horude ɓen sabu sowanɗe ɗen ma sabu jibingol ngol tawa laɓari ƴiƴan ɓesugol ngon. haray muudo on hino e dow dande kala ɓiɗɗo julɗo ko woni haray etugol ngol ko landitorte ko jongalle ɗen. so tawi noon sonnajo on ma goto e ɓiɓɓe ɓen heeɓi feere ko wawa jonnude jongalle ɗen ko etirana ɓe muudo haray ellala, kono etugol ngol kan haray aslu ihraji zakatul fitri ɗum ɗon ko waɗɗi ko jongalle ɗen woni ko lasli on e lasli etugol muudo on koye dande jongalle on woni. so tawi noon goɗɗo ka ɓengure toon yajirama wano sonnajo on, nenejo on, ma goto e fayɓe ɓen, ma goto e ne'eteɓe ɓen, ma goto e talibaɓe on tigui ɓen, tawi feere mum yaaji o wawi hewtinde jongalle ɗen ko eta muudo on, ɗum ɗon kadi haray ella ala e muɗum hino yona oɗo muudo kadi no woodi toɓɓere go kadi himmude e muudo on fi o etirgol muudo on ma yaltinira muudo on kaalisi ko wiyete ihraju zakatil fitri nuqudan, waɗugol kaalisi on. hiɗen nande yewtereji ko heewi ka réseaux sociaux ji, ka télévision ji, hiɗen yiwde yewtereji heewɗi ka bindale ɗum woni ka wallifanɗe ka defte hakkundeji karamakoɓe ɓen no ton man ajaza ihraja zakatul fitri nuqudan, heno ton e karamakoɓe ɓen daguimɓe newnuɓe yo muudo on yaltinire kaalisi. hino e maɓɓe kadi man mana u dhalika, no e maɓɓe kadi haɗuɓe ɗum wi'i wonde ihraju zakatul fitri nuqudan la yajuz, yaltinirgol zakka tayre nden ko wiyete muudo on kon kaalisi dagotako. kono musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen hani heɗade mo be e maɓɓe ko dallinori kon, ko dalilaji ɗin woni ko sembinorte wona konguɗi karamakoɓe ɓen. qawlul alimi la yakunu dalilan innama yustadallu li qawlihi, konngol karamakojo wonata dalil. si karamakojo yewti ko o yewti kon koyo ɗaɓɓitane dalil, ɓe mana si karamakoɓe yewti yewtereji ɗiɗi sertuɗi haray ko dalilaji maɓɓe ɗin ɓannidirte peesidire e qur'ana e sunna. mo dalil muɗum ɓuri feppodirde ɓuri yaadude e qur'ana e sunna wo haray iwtire ɓaawo on ɗon ko ñaawi kon. diina kan wona beleɗe, diina kan jokkirtake faale. seydna aliya radiallahu anhu o maaki law kana dinu birra'yi yuttaba la kana asfala alkhuffi awla bilmashi. o maaki kanko seydna aliya si tawi diina ko beleɗe jokkirteno koko welnoma wo ko ɗum jokkaynoɗa ka diina harayno ka maskugol ko ley huffuje ɗen ɓurayno handude e maskede. ɓe mana maskowo soketi ma maska bordoken ka soriɓe ɓen ka gardiɓe ɓen paɗe maɓɓe ɗen, ma maskowo huffuje ɗen ko ley o maskayno saabu ko ley on woni tippude e leydi ndin. kono ɓawo diina na feere, diina ko bindi la nuqaddimu al aqla ala naqli, hanana en ƴettugol haqqillaji men ɗin waɗa yeeso bindi ɗin, bal ko en ƴettu haqqillaji men ɗin waɗen ɓawo bindi ɗin, iwtiren ɓawo bindi ɗin ɗi ɗowa en faade e dewal ngal ko ɗon heɓeten malal. sabu al muslim yaduru ma a dalili, yaduru haysu dara dalil. julɗo on ko yo yaadu e dalil on, ka dalil on hammiri wo yo hammir ɗon wotaw jokku beleɗe makko ɗen. allah tabaraka wa taala wi'ino en wala tattabi'ul hawa, wotaw jokku ko welata on kon, wotaw jokku beleɗe ɗen, wotaw jokku faaleji mon ɗin, bi mana jokke ko nelaɗo addi kon, ko qur'anare nden yamiri kon. alqur'anare nden nde tindina en woni gollugol gollal ngal. alqur'anare nden ko gollugol gollal ngal woni ko qur'ana on tindinta en, ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama jannata en gollal ngal no gollirte noon. bi mana alqur'anare nden ko nde catalogue ma ko nde ordonnance. pharmacien jo on ma docteur jo on ma jangowo catalogue on firtana en on ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam. addinu innama yufhamu bisunna,
dina kan ko famirte ko sunna on koko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonno kon e dow muɗum ko ɗum dina kan famirte. hare musidɓe julɓe tedduɓe ko laaɓi kon e ko selli kon e bange masala on ko wonde julɗo on sina hara o heɓari feere few ñamete on kono sellata ittugol buuɗi ɗin. oɗo mawqif, oɗo ra'yu maɗa, oɗo mawqif, oɗo hukmu wona ra'yurin ko hukmu, ndeɗo ñawore ko ndeɗo ɓuri jiccude, ko ndeɗo ɓuri sellude, saabu ko ndeɗo yaadi e ko annabijo sallallah alih w sallam wonno kon e dow mum. ikhraju zakatil fitri ɗum ko ɓutul balad, yani zakatul fitri tukhraju be ɓutil balad. zakka tayre nden ko wiyete muudo kon ko yaltinirte ko ñamete on wona buuɗi ɗin. ko hombo newnante yaltingol zakka yaltinira buuɗi ɗin. ko on neɗɗo mo andanɗa hoorema ka o woni ɗon, ka o fewndi ɗon, o heɓata ñamete few, o heɓata ñamete ko itta zakka muudo on. haray oɗo himo wawi on tuman ndarude qimatul ɓuuton bimana valeur ñamete on, o eta on ɗon muudo on, bimana o calcula ko eteteno kon ka prix, o valida, o yaltinira kalisi on. ɗum noon woni ko dollar o woni ñamude, woni ko euro, woni ko franc, woni ko konza, woni ko riyal, woni ko dirham, woni ko dinar, woni ko yen. kala buuɗi leydi ndi o woni ndin e muɗum o yaltinira ndin ɗon. si tawi noon o eggina e muudo on kadi haray o calculira leydi ka o woni naɓude ɗon, hara o calculirari buuɗi leydi ka o woni yaltinde ɗon. ko honɗum mi faala wiide ɗo, masalan wonɗo Chine hino faala yaltinde zakka mum tayre ko wiyete kon muudo, kono o ala julɓe few ka wonɗon ɓe o jonna. joni noon himo andi fi julɓe Sénégal, himo andi fi julɓe Nigéria, himo andi fi julɓe Lagine, himo andi fi julɓe Gambia. haray ko honno o duwa warrude ko yo ndaaru qima ndi leydi ga ko hawrata kon e qima buuɗi ko woni yaltinde ton kon, o waɗa ɗum transfert e valeur buuɗi leydi ka woni naɓude ɗon muudo on, ɓe hendoro on none ɗon on devise ɗon, on tuman haray e qimodiray ma yerodiray e ñamete ko ittayno kon. ɗum ɗo ko wonande mo alhaali mum wa'iri nin. amma mo tawɗo hino wawi heɓude ñamete on ko yaltina zakka tayre nden, ko yaltinira e muudo on, tawa pelleti mo wawi heɓude ɗum ɗon na be o ndara kalisi, kanko tigi mo wawi heɓande hoore makko, himo wawi heɓande hoore makko muudo on, tawa ko ñamete o wawi kadi heɓude, himo wawi heɓude hara ko ñamete woni ko heɓi, haray ko yo etir muudo on ñamete on hara o yaltinirari kalisi on. si tawi kadi o yaltiniri muudo on ñamete on ka o woni ɗon e ndin leydi ndi o woni ɗon, himo wawi heɓude julɓe ɓe okka muudo on, ɓe o hewtina muudo on, haray on tuman nakluha la yajuzu, eggingol on tuman zakka tayre nden ko wiyete muudo on kon, dogina julɓe leydi ka horuɗa ɗon, ka wuruɗa ɗon, naɓana julɓe leydi goo, ɗum kadi dagota ko sellata. haray wa iwa ɗawgol moƴƴere handuɗo e moƴƴere ko pullo fo tawiyata kon, haray ndiyan ɗan ili yawti gayka. ɗum noon hiɗen andi ndiyan ɗan ilata yawta gayka, si ɗan hawri tun e gayka ko ɗon ɗan natata, ko ɗon ɗan dewata. haray hanaka acca miskino, baaso, hato jinɗo mo wuriduɗa, wonɗo takko maɗa, yo Allah dandu si a ari maygol ko on ɗon adoto notade fure ma on, ko on ɗon adoto darade fi maɗa, acca on ɗon ɗon naɓana goɗɗo go woɗɗitiɗo, haysi ko siɗɗo ma, haysi ko e leydi ka jeyaɗa ɗon. haray ɗum ɗon wawata sellirde noon. ɗum ɗon ko teddugal meɗen e famiren noon ko nin jomiraɓe gande ɓen holliri. wona ñawore am min Abdallah mo Mbeya, bal ɗum ɗo ko konngol walla konguɗi e konguɗi karamakoɓe islamu mawɓe ɓen. goo e bange ittirgol zakka on, jawdi ndin, kalisi on e ñamete on, ko selli kon, ko woni ka sunna kon, ko hawri e sawaba kon,
ko yaltinirgol zakka on ñamete on. Sina hara on tigi wawata heɓude ñamete on, maka o woni ɗon o ala ñamete on, himo fewndini buuɗi ɗin haray o qiisay qima ñamete on e buuɗi ɗin o waɗa o yani o yaltina muudo makko on haray ɗon en laala. Amma muudo on noon ko sa'ire nden tew, sa'ure nden kadi ko ndende wiyete muudore nden hara ko jande nden. Eɗen andi no ton ko wiyete al amdad, muudoje ɗen nayyi, ɗum ko muudoje hawruɗe ɗen amdadu rasulillahi aw muddu rasulillahi sallallah alih w sallam, muudore nelaɗo nden sallallah alih w sallam ndeya tosokere nden ko nayi nden ɗon woni jande nden wotere. Nden jande ɗon ko honɗunde pesata, ko kilo jelu nde hawrata ko kilo 2 e feccere nendi, ko 2 kilo et demi, 2 kilos and half, ko kilo 2 e feccere woni nden ɗon nde tewmayre. Nden ɗon si tawi a etinde kadi ko woni kon sawaba on ko mewlo, wona hebbingol ha juura, ko hebbingol hanka hunduko hanka toni, hara ko etuɗa kon siko maaro, siko foññe, siko gawri, siko ɓiraɗan, siko tiga, siko ñebbe, yo taw tun ko ñamete leydi ka wonɗa ɗon. Si tawi a eti ko yownu mewlo muudore nden, ko ɗum woni ko etante hoore wotere gila e jongalle on ha e boobo sakkitaɗo jibinede on ka galle islam, tawa iidi o yaltanaka taw ko nden ɗon nde tewuni ko etante. Si en iwi e ɗum ɗon wota on tigui tampintiniro darugol noone ñamete on, wona noone ñamete on darete ko noone ñamete leydi ndin. Si tawi lagine ɗo ko barabara woni ko ñamirɗa an, ko zeri kore wonirɗa, ma masantan, ma gegedu, ma kisidugu, ko ɓura tijjede an oɗo ko barabara ɓurata ñamude, haray etu barabara on. siko wonɗo Conakry ɗo ko ɓura tijjede mo ñaami ko Bangladesh on, ko maaro iway ko Bangladesh, ma ɗum maaro indien ma maaro chinois daneo kon, haray etu kon ɗon madama ka entourage maɗa, ka ɓengure ma, ka nokkure ka wonɗa ɗon, konko ñaama ɗon kon ko ɗum etata. Wi'oɓe ɓen wonde an wonɗo etude on siko foññe ñamuɗa ko foññe etata, ɓen ɗon hiɓe raɓɓiɗini ñawore nden. Sharia on ko wi ko ɓutul balad, ɓe mana entourage on, millier on ka wonɗa ɗon, on ɗon millier ɗon ko ñaama ɗon kon ko ɓuri jaalade, ko aglab, ko aglabu ɓutul balad, koko ɓuri jaalade e ñamete leydi ndin ɗon kon ko ɗum etata. Si tawi noon a heɓari ko etira sina an ko ñamuɗa kon, ɓay woɓɓe no ñamirde foññe saabu ɗum ganto, wona wasi foññe no wela ɓe, kono ɓe wondi e nawnare nde anndanɗa hoorema ko foññe tum ɓe wawata ñamude, ɓe wona e jaam. Si tawi a heɓari sina konko ñamuɗa ɗon, en laala haray etu ɗum ɗon. Joni noon woɓɓe ara landagol, ɓenna minen ka leydi kamen won ɗon fayda men ñamata maaro, minen min ñamata foññe, minen ko kaaba tum men wuuri, arayi ko kaaba on etata. Woɓɓe wiya minen ko gawri tum men wuuri, ko gawri ndin etoton. Woɓɓe na a minen ko fruit men wuuri, ko fruit on etoton. Woɓɓe na a minen ko farin on woni ko men wuuri, ko biredi e gâteau woni ko men wuuri, ko condi farin on woni ko etata. Donc haray qima noon si ɗum ɗon hawri e gâteau je ɗen ma mbuuluje biredi on ka hawri wo itta ɗum ɗon jonna yimɓe ɓen, wona ya tampintino. Ma ja'ala Allahu aleykum fi dini min haraj, Allah waɗari e meɗen enen julɓe ɓen sattede ka dina meɗen. Addinu yusrun la yushaddiduhu ahadun illa galabahu. Annabi meɗen sallallahu alaihi wasallam ɓe maki dina kan no newi, hay goto sattinta kaɗo dina sinaka folay mo. Addinu yusrun, dina kan ko newende. Yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ko fanani on ko newende, o fananaki on sattede. Amma noon si tawi ñamete on newanaki ma few, a arti e toɓɓere ɗimmere nden ka yaltingol muudo ma on kaalisi, ɗon haray ko ya qiisu kaalisi ɗin e valeur ñamete on ko kilo 2 nendi e feccere, 2 kilo et demi woni sa'ire nden. Si sa'ure nden heɓike ko ya etir nden. Mi andintina en ɗo e etirgol sa'ure nden kadi ɗum kadi ko sunnago non kadi, sabu annabi sallallahu alaihi wasallam o etirari pooti, sahaba en etirari pooti, sahaba en etirari binga, sahaba en etirari miran, sahaba ɓen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e sahaba ɓen e ɓengure maɓɓe nden ko ɓe etiri ko sa'ure nden. Ɗum noon joni ɓay haray hinde moƴƴina, hinde yeeyede, wona kayre tigi tigi nde nelaɗo etirno non nden, kono ko nando mayri, ko mbaado mayre
haray wakkilagol sooda sa'ure nden etira nde ko ɗum ɗon ɓurata hawrindinde on tigi e sunna on dini tana muɗum. kono noon wi'aka kadi tana mum yonata etirgol pooti on peesira kiloji ɗin si tawi on tigi no andi valeur mum on ellala e muɗum, kono ko ɗum ɗa ɓuuri wonde awfak, ko ɗum ɗon ɓuuri hawrodirde e sunna annabijo on sallllahu alayhi wa sallam. joni noon ko gila e sa'i hombo woni ko muudo on etete. muudo on gila e nde jemmare nde wonɗen e muɗum ɗo hande ko jemma 26 hande nde ɗo jemmare ko jemma 26 no wetude 27 si weeti gila janggo 27 27 tati 29 ɗiɗo ko ñalɗi ɓuraɗi yiɗede etugol muudo on e mum. fi hen ɗum ɗiɗo ñalɗi no ɓura yiɗede etugol muudo on e mum ko darangol hikma on fi hen ɗum sharia on shar'iniri etugol muudo. no tawa e hikmaji muudo on ɗuytangol ma itta e neɗɗo etowo on ma neɗɗo etuɗo on guddan, yiɗingol julɗo on dokkal, yiɗingol julɗo on nafugol. sabu ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki hayrukum anfa'ukum linnas, ko ɓuri moƴƴude e moɗon onon julɓe ɓen fof ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen fof. sharia islam on nangay yaajiraɗo on wowtinamo, ekkintinamo, jannamo honɗum nafugol tage fo allah on. ɗon ko goo e ɗimmum ɗum e hikmaji ɗin ko yanñalngol miskinɓe ɓen ke ñande iidire, hara kamɓe kadi wure fatay ka maɓɓe, hara kamɓe kadi ɓengureji maɓɓe ɗin tijjoto hande men ñamay ɓay ko juldere, hande men haaray, seede mum nene yehi ka makiti, seede mum maaro kon wesama, seede mum maaro kon lootama, seede mum wurere jande nden layɓama, seede mum wureje ɗeya ɗe wowaka wayranoɗe layɓede ɗen layɓama. andi ɗum ɗon jonnay ɓikkoy koye espoir, si ɓe yi wurere nde sanzama, ɓe yi nendi ndin sanzama, ɓe yi nde ñande tewu no taƴe, ɓe yi liƴƴi no soppe, kamɓe kadi paykoy koy ɓiɓɓe ɓen ɓe heɓay espoir wonde awa menen kadi hande ka amen wure fatay, hande ka amen welay. ɗum kadi okkay sonnaɓe ɓen ko wiyete ihtiram, yiyangol modiɓɓe maɓɓe ɓen teddungal. sabu pullo fo tawi neɗɗo no wona ka holtata kono o wonata ka o ñamata, bi mana neɗɗo adduɗo ma on si tawi o faggatama, si o faggatama o karan heɓirantamo ko wiyete kon teddungal ka nder ɓerde. idan ko fiyo jongalleɓe ɓe yanñam ɓengureji maɓɓe ni ne ñande fi ha yurmodiral e wowodiral e newede islamu nden doga hakkudeji julɓe ɓen ko wiyete kon attadamunu al islami, la solidarité islamique, fiyo ɗum dogu hakkude julɓe ɓen. ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki man akhrajaha qabla lsolati faqad akhrajaha wa man akhrajaha ba'da lsolati fa innama saddaqa. ɓe maki wonde mo yaltini muudo mum on ado iidi on juulede haray on ɗo nde o yaltini muudo on, mo welsidike ɗon ma waɗi teɓe teɓere ɗon, ma ɗum o heɓari ko eta ha iidi on juulama woni gaynama juulede, oɗo haray na muudo o yaltini, ko sadaka tum woni ko waɗi. mal farqu bayna sadaka wa zakat, ko honɗum sennidiri ko wiyete kon sadaka e zakka. zakka on ko shar'ina ɗum, yamira ɗum, bimana waɗɗina ɗum. amma sadaka on ko hunde newnade waɗugol, yiɗinade waɗugol. idan hakkude konko newnanaɗa ya waɗu, yiɗanama ya waɗu, e konko tata farlama ma sunninama e dow ma, ɗum fotata baraji, ɗum fotata baraji. hiɗen andi alwajibu ma yusabu fa'iluhu wa yuaqabu tarikuhu, amma almustahabu fama yusabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu. ɓe wi wo ko wiyete ko waɗɗi kon ko kon ko tawata waɗɗo on o windante baraji, accuɗo waɗari on ta no wawa wadde, on ɗon ko nangeteɗo o lette ko kambanaɗo. amma ko yiɗa kon ɗum ɗon si a waɗi a windante baraji, si a waɗari kadi a nangetake. donc ɗum ɗo woni différence on hakkude ko yiɗa kon e ko waɗɗi kon ma ko sunnina tentina kon. ɗum ɗon haray muudo on kañum koko sunnina tentina, ko ɗum waɗi hanafiyankoɓe ɓen kamɓe ɓe wiya muudo on ko wajib, koko waɗɗi. e yoga e karamokoɓe malikiyankoɓe yogaɓe wiyay wonde muudo on koko waɗɗi e dande neɗɗo taƙanaɗo etugol muudo on. seede mum noon si tawi neɗɗo on o wawari heɓude ko eta muudo on, ha woni etuɓe ɓen eti okkorimo, etuɓe ɓen eti neldimo,
so itti yeru ko ñamata kon haray ko yo etu e ko heddi kon muudo on. ɗum ɗo no tindini wonde koko waɗɗimo, ko woni tun la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha. Allah tabaraka wa taala fawari e wonki sina ko okkoriki kon. en tant que a heɓari fanni a heɓari haray waɗɗakima, kono sa heɓi tun haray waɗɗikema. si tawi kadi ñamete fo ko heɓuɗa kon ko pet on, yeru ko ɓengure nden ñama ñande juldere nden, a tamƴinaki goɗɗo no nelduma muudo, a tamƴinaki goɗɗo no okkorma muudo, haray woɗo terto etugol muudo on kippano ɓengure nden ñamira, sabu Allah fawarima etugol muudo on sina haray ɗa taƙana. seede muɗum annabi meɗen muhammadin sallllahu alih w sallam ko nelaɗo yurmede, ko nelaɗo moƴƴere, ko nelaɗo jam e hayran, ko nelaɗo moƴƴere, wallahi ko nelaɗo afiya, ko nelaɗo kisal. Allah tabaraka wa taala wi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. an muhammad min nularima sina ko a yurmede wonande windere nden. seede ko yurmede wonande windere nden, seede oɗo nelaɗo ko yurmede, ko seede goto mi woni addude na seedeji ɗin fof mi andaɗi fof, haysi miɗo andi ɗi fof mi wawata jantade ɗi fof, mi addanayi en seede goto. annabijo sallallah alih sallam ko suumayeje jeenayi woni ko hoori, sama 9 ramadanat. nelaɗo ko suumayeje jeenayi hoori ka gurnam maɓɓe fa hasab ko ɗen pet, sabu ɓe wonu makka duuɓi 12 ɓe feri ɓe seeni madina, ko duuɓi 11 woni ko ɓe waɗi madina. farlede korka kan suumayeru num farlede ka hitande ɗimmere fergu fi sanati snatayni min al hijra, ka hitande ɗimmere fergu woni ko suumaye on farla e dow maɓɓe e dow mofte maɓɓe ɗen. joni noon sa itti ɗiɗi e nder jeenayi wiyen 2 moyen 9 moyen 11 wiyen 2 minus 11 ko ƴilu heddoto ko 9 ko 9 ko jeenayi. idan sa itti ɗiɗi e 11 ko jeenayi heddoto. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko suumayeje jeenayi woni ko ɓe hoori. ɗeɗo suumayeje jeenayi jeɗɗe fof e majje ɓe yaltino muudo, ɓe yaltini muudo maɓɓe on, ɓe yaltini muudo ɓengure maɓɓe nden, ɓe yaltini hay muudo golloɓe maɓɓe ɓen, hadim maɓɓe on anas bun malik, suka sahabajo wonnoɗo jogitinoɗo satalde maɓɓe nden on, ɓe yaltinanimo, ɓe yaltinani horɓe maɓɓe ɓen, ɓe yaltinani jeeyaɓe maɓɓe ɓen. ɗum ɗo ɓe watno ha laaɓi pos. hitande takko kaɓe fatoto ɗon, ɓe eti muudo on ha timmi, ɓengure nden e golloɓe ɓen e jeeyaɓe ɓen, horɓe ɓen e jeeyaɓe ɓen, ɓawo ɓe gayni etande fuu, on tuman ɓe etoye muudore tew kadi. nene aicha radiallahu taala anha ɓe maki ya rasulallah, hey ko ayyo nelaɗo allah koɗi timmi? nelaɗo maki nam timmani ɓengure anden kono timmanari mofte anden. ko woni ɗum ɓe jaɓori nene aicha konngol alhaali, ɓe maki ndeɗo muudore ɗo, ndeɗo ko wonande mofte an ɗen fuu e majje, li ummati kulliha, mofte an ɗen ɗe fuu e majje wonande on mo heɓari taqa ko eta muudo, ko muudore makko nden ni. en andi jaka kala mo heɓari muudo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fawtaninokemo, nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam etaninomo, sabu honɗum koɓe rasulur rahma, koɓe nabiyur rahma, koɓe annabajo yurmede, koɓe nelaɗo yurmede sallllahu alayhi wa sallam. fidahu abi wa ummi, mi sottiriɓe yumman e ben am. musidɓe julɓe tedduɓe, joni en andi si on tigui heɓari ko eta muudo on, ha woni heɓuɓe ɓen eti neldimo, yo etu noon joni e nder ko neldakon ɗon, e nder ko neldakon ɗon yo etu ɗon o yaltina, si tawi woni iidi on juuloyaka. amma si woni fewdo on tigui gaynude humpitade, etama etanama neldama, bi mana joni on tigui andi o neldama, kono laawike woni iidi on juuloyama, artama, haray yo moɓu ñamete on o maraka suudu ko ñama, haray yo gollitir ñamete on ka nder suudu makko, hande kadi haray muudo on laawike mo kanko on, muudo on haray ala hande kadi e dande makko, sabu la zakata fitrin bada salata il iidi. si woni julɗe iidi ɗen ɗiɗi juuloyama, hande kadi muudo ala ɓaawo iidi on. nam wonande wonɓe landade ɓen fi numéro on, ɓe wawi mo ƴettude ɗo numéro on inchallahu taala. anden tun wonde si woni ha iidi on iwama, hande kadi muudo on ala hande kadi e dande hay goto. si tawi on tigui
itti ɗon o wi o itti haray ko sadaka tun woni ko waɗi wona muudo. Ko honno kadi jonnirte ka jonnugol muudo en nanay buyno ara en haray mi halfinima ɗo muudo an on ngol kolngol ɗon ko paljol wona kalifu ko dokkal azzakatu haqqul fuqara'i min amwalil agniya'i. ɓe wi wo kala ko wiya zakka ko wiya sadaka kon fellite ko haqqe wasuɓe ɓen e nder geɓal e nder keɓal e nder maral e nder yaajede e nder jawdi marɓe ɓen. idan ɗum a jeeya sako halfina ko miskino mo wonɗa jonnude on ko kanko jeeyi haray ngol kolngol ɗo wonde mi halfinima muudo an on ngol ɗon ko kolngol paljol e ɗayre ko haray nene kaari ceerno kaari monsieur kaari haray do Allah no arsike en ɗo muudo on hiɗa wawi jammitude ko e joyi ko e tati hoore wotere hiɗa wawi jonde ko woni a natata e détail haray ko hoore am min e ɓengu an e afo an on ɗum hay sa natari ɗum hiɗa wawi noon wiide ko e tati ko e joyi ko e sappo hoore wotere won ɗo on tigui anda fi hen ɗum si tawi o heɓino ko ɓengude nden saggina ɗum o natta etugol ɗum ɗon o feƴƴinira e noon tun no hendori noon haray ko wana noon jomiraɓe gande ɓen holliri. Ko homɓe woni jonneteɓe muudo ɓen? Jonneteɓe muudo ɓen taw ka arande laawol ko kawtal ngal hoddaɓe ɓen. ɓe hoddaɓe ɗo kadi wona hoddaɗo wondaɗo wo ko hoddaɓe ɓen ka julɓe. Hoddaɓe ɓen ka julɓe. ɓen hoddaɓe kadi ka julɓe wona julɓe ɓen fof ko ɓen julɓe tawayɓe a fawtaki dépense maɓɓe. A jonnata ɓengu maɗa muudo ma on, a jonnata ɓiɗɗo ma on muudo ma on, a jonnata gollanoma on kade suudu muudo ma on sina hara kanko na ɗon o ñamata. Joni ɗa wawi hara ɗa mari chauffeur jo ma ɗa mari gardien jo kono naka ma ɗon huuɗi o aray woni o golla o hoota ka makko oɗo yiɗa jonna mo muudo saabu dépense makko on bingawal makko ngal wonaka ma ɗon woni ka ngal woni ƴawtirde ɓe mana wure makko naka ma fatata on ɗon a jonna e mo yaada e mum. Amma wonɓe ɓen limanta ul kala tawowo ko e ley koyɗe ma woni faggade ko e ley dépense ma on ko ɗon o wuuri haray on ɗon a jonnatamo muudo on koko yaltinte ko ikhrajun wiyete ko yaltingol wona naadugol ɓe mana ko ittugol e ma naɓa e goɗɗo goo wona ittugol e ma e ittira ñaamo ngon jonnira nano ngon watta ka jiifa wiya julɓe du'anelan on ɗon ko sadaka ko andirɗen on ɗon sadaka o ko yetti jalloɓen tun ittirgol sadaka ñaamo ngon jonna nano ngon watta ka jiifa wiya julɓe du'anelan mi ittuno sadaka mi hendiki kadi na non haray muudo on koyo yaltine muudo on koyo yaltine en jantike nanen ko muudo on yaltinte ko ado yahede ka salli kene gila jango bimbi ñalande nogay e jeɗɗaɓere nden saabu lewru ndun juldandu ndun no wawi aroyde ñande nogay e jeenayyi andi sa néglige ñande nogay e jeeɗɗi on a ittari nogay jeetati on a heeɓi occupation ji goo e ande goo e ɗaɓɓugol maafe julde e ɗaɓɓangol ɓikkoy koye conci julde ɗin sa wattanari haqqil nogay e jeenayyi on tawete ɗon hara e taari hiɗa wawi noon etude muudo on fof paaka nokku ngotu waɗa nokku ngotu saabu honɗum neɗɗo goto no jonne muudo on ko koye ɗen foti ɗuudde wo no sendane kadi yimɓe ɓen joni eta ɗo ko e sappo ma ko e nogay o gandi sa eti ɗo ko e nogay ko teleren kilo 50 maaro won ɗon teleren kilo 50 maaro won ɗon hiɗa wawi sendande ɗum famille ji tati famille be heɓa 10 kilo ma 15 kilo ma famille be heɓa 5 kilo si tawi ɓe hato jini etugol ɗon muudo ɓe etay ɗon ɓe luttina kadi ko ɓe saggina ñande idire nden ɗum en laala e mum ɗum no ɓuuri ƴettugol ɗo hoore wotere hiɗa eti ko e nogay ma 50 ƴetta ɗo hoore wotere jonnoye aaden goto mo rewɓe tato e ɓiɓɓe 50 haray a wallari mo so tawi ko an tun okkorimo donc haray ɗum ɗon fou ko hikmaji ɗi daranten ka muudo nder ton wattanen haqqille majji yo Allah tawnu en o hokka en baraji ko woni kon e nder muɗum ko ɗeɗo toɓɓe woni komi yewti en ɗo komi manditi kon ko ɓuuri himmude kon aranum ɗum ko yen andu muudo on ñawore mum nden ko sunna waɗɗiɗo e baraji molanaɗi no wodani etuɗo muudo on mi andintina en no wodi wajotoɓe wiya nelaɗo sallallah alih w sallam maki wonde e hadis wonde korka neɗɗo horuɗo no hakkude leydi kammo ha o eta muudo so eti muudo on korka kan hewtoya ka Allah on hadise o sella few ko hadis da'if bal inda ba'di al ulama fal hadisu mawdu'un ka karamakoɓe goo wurin hadis on ko mawdu ko fenandejo o sella e nelaɗo sallallah alih w sallam nelaɗo maka ɗum ko honɗum nelaɗo maki sallallah alih w sallam ɓe maki yaltine muudo mon on
laɓɓi noon pittali mon ɗin yanña noon siɓɓe moɗon miskinɓe ɓen, wodana on baraji molanaɗi e moƴƴere molanade ɓawo horugol moɗon suumaye mon on. ɗum ɗon no ari hadiseji sertuɗe ko lintotako, tawa kadi hadiseji ɗen koɗe selluɗe. Cheikh Nasiruddin Albani no addiɗe ka Sahihul Jami, heɓe addiɗe kadi ka Irwaul Ghalil, mo daari nder ton o yiyayɗe ton, amma oɗa on ɗon ko hadise lowɗo non. Musidɓe julɓe tedduɓe, ko non woniri kadi en nanay wajotoɓe no inna suumaye no fecci pecce tati. Balɗe sappo arane ɗen ko yurmede Allah, balɗe sappo hakkundeje ɗen ko hafranal junubaji, balɗe sappo sakkitorɗe ɗeɗo ɗe wonɗen e muɗum ɗo ko rinɗinede gaynatugol yiite. Kono ɗum na hadise selluɗo non, ko selli ko nelaɗo maaki kon, si suumaye wi'i goo jemmare be yurmede Allah nden e hafranal junubaji ɗin e rinɗingol jiyaɓe Allah ɓen gaynatugol yiite, daaɗe maɓɓe ɗen gaynatugol yiite, ɗum Allah jippindinay ɗi tati e jemmare be ɓe maaki ka sakkitorde hadis wa dhalika fi kulli laylatin min ramadan. ɗum noon ko e kala jemmare suumaye ha ñande juldandu yiya. haray musidɓe julɓe tedduɓe mi andintina en ɗo kadi sunna molanaɗo, si woni ñande 29 on ɗaɓɓitugol lewru juldandu ndun. kono noon hara haw juɓɓe ɗaɓɓitari de ɗani no woodi yiyoɓe tun colum no feƴƴa ka weeyo ɓe innan mi yiyindu, ɓen ɗon hiɗen toriɓe hara yoɓe waɗu gafje linetije ɓaleje ɓe walo ka suudu ɓe wona ton handu yiye, sina ɗum ɓe faljinayi julɓe ɓen ko mokobaɓe hellifaɓe sendidirɓe ciifol e lewru, ko ɓen hani darude ka weeyo, darira sengo ka lewru ndun fuɗirta ɗon. en yii wano Arabie Saoudite kamɓe joni ko luppji ɓe jogui, lupperji molanaɗi chera piriji scientifique ji, haysi tawi ndiyan ɗan no saƴude marmalle no sammude, kamɓe luppe on kañum yaha ƴettoya mbodo lewru ndun. ko ɗum waɗi sen heeɗi keɓe en habbitoriɓe en faljata, saabu Allah tabaraka wa taala okkiɓe équipement ji ɗin, o okkiɓe gandal ngal, o okkiɓe kadi hettanagol julɓe ɓen. donc haray ella ala e muɗum, sina ɗum mo beyo ɗaɓɓiti lewru ndun ka muɗum. kono noon wota on tigui yiwi ciifum tun ma leeɓum sondu wondu wirude o wiya ko lewru ni, ɗum koko wattante haqqil, wota on tigui faljin julɓe ɓen, mo taƴini julɓe ɓen ñallal suumaye e hoore o taskaki, o wattanari haqqil ara o heeɓi bakkatu yonowo. ñande lewru ndun kadi yiya kadi ñande ndu yiya o woni ka 29 ma woni en timmin 30 nden ñande ko ñalande du'etende mum, ñalande hebbintede du'a e mum. annabi meɗen sallallah alih w sallam ɓe maaki inna lissaimi inda fitrihi da'watullah turad. neɗɗo horuɗo suumaye hemo mari du'a sanga tayre makko, on du'a ɗon ko jabotoɗo, ko na rutteteɗo. karamakoɓe goo wi inda fitri yon ɗon kaka taƴugol ka futuro ka suumaye. karamakoɓe hewɓe maaki ko sanga juldandu ndun yi'a alfitrul akbar, tayre jande nden. si juldandu ndun yi'ama hande kadi korka waɗɗaki nden ñande, bimbine ñande e bimbine ñande, bimana ñande julde hooretake. haray wattanen haqqile ɗum ayniten ɗon du'agol ɗon, du'aji du'eteɗin ɗon ko jabotoɗi. sakkitorde yewtere nden wakkiloyoɗen hoore jeego juldandu ɗum ɓawde suumaye maayi. nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maki man sama ramadana fa atba'ahu bi sittin min shawwalin. kala horuɗo suumayeru ndu fa atba'ahu, o jokkintini suumayeru ndun bi sittin min shawwal, o jokkintini suumaye jeego horaɗe ka juldandu. o gandi ko jeego ka juldandu, wona wiyo ɓen hoore jeego juldandu de, ko jeego e nder juldandu. ɗen jeegoje ka juldandu ka wawɗaɗe horde wo, siko jeego arane ɗen gila bimbi julde ma bimbiti julde, ko woni hooretake ñande julde. la yusamu yawmul id, horugol ñande iidi ɗum no wondi e bakkatu, ɗum no wondi e bakkatu ko hunde harmude. ɓe gandi noon si wiyama haramun ko yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. si wiyama hunden ko nde haram, waɗɗo nde on ko letteteɗo, accuɗo waɗugol nde on ko winnanteɗo baraji. haray ñande julde en hoorari, wakkiloroɗen noon hoore en jeego juldan ɗum. ko han ɗo woni komi yewti on nde yewtere ɗo, musidɗo moɗon talibajo moɗon paykum moɗon Abdallah Mombe Yaba immorde Konakri fewdo ɗo. hiɗen torani karamakoɓe meɗen e musidɓe meɗen seniɓe umra ɓen fo, yo Allah jaɓanɓe umra on, o windanaɓe baraji hajju. enen ɓe wawari senagol ngol e ngal ɗo, yo Allah newnan en ko arata enen kadi yahen. hiɗen yiide docteur Mouhamadou Wuri Bari en, oustaz Mouhamadou Tayyib Ba en gaari ndin e ko waywa ɓen, hiɗe yiwde ɓe fewno ɗo ka umra ton, machallahu hiɓe ka nder haram. en toriki Allah ela jaɓanɓe, o newnana en enen kadi e maɓɓe fo tawdede hitande aroyore.
o newnana en umra on, o newnana en kadi hajjugol ngol e jaam. Eɗon andi islam ko moƴƴere molanade hiɗon iwde oɗo traite, hiɗon yawde oɗo traite. Mi yejjitari biro an, mi salmina neniraɓe an yiɗuɓe lan, jogitiɓe lan ka nene jogotoɗon bobo muɗum neniraɓe an ɗiɗo fewdoɗoyɓe ka umra, hajja rahmatullahi diallo e hajja jariyatu diallo. ɓeɗo fewdoɗoyɓe ka umra. Mi toriki Allah tabaraka wa taala yo Allah jaɓanɓe umra on, yo Allah waɗanɓe umra jaɓaɗo, o windana ɓe baraji hajju e muɗum. haray on fof on salminama sihuɓe yewtere nden, heeɗiɓe yewtere nden, daruɓe yewtere nden e partage uɓe yewtere nden, hewtini ɓen ɓe tawanoka fewdo mi yewtata. yo Allah windan on fof baraji. si tawi mi feggike e goɗɗo kadi mi gañi goɗɗo, ara miɗo torimo yafuye. min kam miɗo yarlani kala julɗo hoynuɗo lan, aybinɗo lan, waɗɗo lan, lorruɗo lan, tampinɗo lan, miɗo yafani kala julɗo gila ñande goo suumaye, gila ñande suumaye yiya. ɗum noon miɗo yaafi kadi ha ñande toriki Allah tabaraka wa taala ta Allah nangir julɗo hay goto saabu am min. fihi mo añilan, mahi mo yennilan, mahi mo aybinilan, mahi mo wikkilan, mahi mo gufilan, mahi mo ño'ilan, mahi mo faalalan liɓude fi kanko yo ƴaw. mi toriki Allah ta Allah nangirmo, yo Allah yafanomo min, miɗo yafani on tigui. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.